Proverbs chapter 16 verse 20, the Bible says, "He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he." Every one of us would like to have the good things in life. And every one of us would like to live and find true and real happiness. And there are two things in this verse that we can find nga tulbek to unlock the good treasures in this life and a happy life. Napindas nga balance dito yung kakabsat. The good things and happiness. Ado digiti tao that they have a lot of good things but their life is full of sorrow. Damo digiti tao kakabsat who are happy but they don't have a lot of good things. So here it tells us of how to find the good things and how to live a happy life. And those two important major keys are wisdom and faith. So in this part 1, we have started to learn about wisdom. How can we have wisdom? I need not inspire you and motivate you about the importance of wisdom. Definitely amin tayo, di kasasad tayo di pa nagbiag tinal daw aldaw. Si bibigbig tayo kakabsat, nga hala nga tibker ti masapul tayo no dikat wisdom. We need wisdom to handle our matters, our affairs in life wisely. So tonight, we continue our topic, what are the characteristics of a wise person, or how can we have wisdom? Where do we find it? Where do we find it? Pakasarakan tayo kakabsat, iti wisdom. Number 1, we have learned, we must ask it from God. We must ask it from God. Kasapulan nga dawatan tayo kakabsat kini Apo Diyos. We need to ask it from God. The Lord Himself said in James 1:5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." Every day, hindi nawawala ito sa aking prayer. And I believe it's the same thing with many of you, mga kapatid. Hindi nawawala sa ating panalangin. Sa lahat ng ating mga hinihingi, palaging meron ito. Wisdom. 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 So sabi ng Bible, if any of you lack, you see, we need to acknowledge that we lack wisdom and that we need it and that we come to God diligently asking, Lord, give me wisdom. We know that Solomon asked for this. God granted him and it made him the kind of person, mga kapatid, na makita natin sa Bible. It made all the difference. You know, heavenly wisdom makes all the difference. Di dyan langitan nga sirib, it really makes all the difference. As we handle our matters, di taman kat may panggap ti relationships, how to deal with difficult people, how to deal with your superiors, with the people under you, how to deal with unbelievers, sabi ng Bible, walk with wisdom towards them that are without. And it applies to all. Now, what is wisdom? We try to define wisdom as the ability to make right judgments. Galit na galit ang mga basketball players when a referee calls for the wrong thing. Pag sinabi niyang foul, hindi naman. Pag sinabi niyang travel, hindi naman. Or pag hindi siya nag-call ng travel, samantalang traveling. Lalong-lalo na kung crisis moment. Dahil git-gitan kakabsat the score and the game is about to end. So, it is the ability to make right judgments based on knowledge and the fear of God. There are many people who are knowledgeable, ngem awan fear of God kaniada. Now, if you have the fear of God, the Bible says it is the beginning of knowledge. It enables us to handle matters with prudence and justice. Diting agpanuray kakabsat, hangat ti agpanuray kat saan nga jerik na, ti agpanuray kat saan nga DJ sayang gusing uno suggestion ti tao, ti agpanuray kat saan nga DJ in-inject ti jablo kada tayo, kada kiti makita tayo kan mang mangagan. No di kat agpanuray kakabsat, what is right?
Okay? Reasonable, sensible, and something godly. No wonder nga kung na natin Bible, di Proverbs 16:16, if you could put it there. The Bible says, how much better is it to get wisdom than gold? May mayat ka no kakabsat nga iti iporsum ket wisdom kaysa balitok. Mas iporsum ti pan nakaawat rather than rather than choicest silver. Digijay silver nga nangingina kakabsat iti gatad wenno balor na. So, we must ask it from God. Number 2, how can we find wisdom? Listen and meditate on His Word. Listen and meditate on His Word. Bilang mga members, mga mananampalataya, kakabsat, established kada tayo nga deti Bible, iso iti book of wisdom. Saan nga di book of Proverbs, but the whole of it. Because deti nga libro kakabsat, inlanad ti apo ti panunot ken puso na. Here, the Lord has poured out His mind, His heart, His plans in all the ages, His purpose in the things that happen here and hereafter from this point on and even in the future. So inkabil amin ni Apo dito'y. Dito'y nakakabsat ko na di 2 Peter that He has given unto us all things that pertain unto life and godliness. Every question in life, every issue in life, I believe, ti sa uti Apo kakabsat, kat adda mabalin na nga ipaay nga counsel. It's just how we look at it, read it, reflect on it, and meditate. So, there is no way you can find wisdom if you're not reading the Bible. There is no way you can grow in godly wisdom if you're not meditating on the scriptures. So, as young adults and single career, I know all of us are very busy. All of us are always catching up, always on the rush, always, rushing, no? Nagra-rush tayo lagi. But we should not become too busy that we don't have time to read this book. I would suggest 2 things or 3 things. Tatlo ti mabaling nga practical nga may advice ko. Umuna, audio Bible kayo kakabsat. Especially if you're busy enough. Audio Bible. You can actually do something while hearing the Word of God. Tinapintas nga medyo audio Bible, dramatized. Iso nga DJ, panang dingig mo, kaslang sa bali DJ, umapay kang understanding because dramatized di pa nakaibasa DJ verses ti Bible. If you would like to find where it is, you can go to YouTube. Siyakat sigok DJ, basta agdigo sa akon, mangi-play ak. Agingga nga makasukatak kakabsat, malpas ko ti may nga book like sometimes Colossians, Philippians, namin ado nga diningag ko digitan. Timothy, Proverbs, depende kakabsat kasi kanyak namin, dedi ka ko basbasa ti Bible, adda digiti certain books nga no, the need mo nga kayat mo nga pa-addressan ti biyag mo kat kwa. Isot libro nga dinggem. For example, if there is too much in my mind going on, and I'm so loaded my mind is loaded with many cares, with many concerns, with many decisions to make. Inakno ka di book of Proverbs. Kasi di mo nga di pa nagdingdingig mo, addressan ti Apo di nga questions ti panunod mo. Sometimes I would listen ka di epistles. Madalas akong makinig. Corinthians, Galatians, Thessalonians. Sometimes I would listen to the book of Psalms, mga kapatid. So listen. Pangalawa that I could advise to you is, yung lagi kong sinasabi, etong number 3, establish a life verse. Kailangan may life verse ka. Okay? Kanina, nagpa-dedicate sila Brother Darrell and Sister Brgy. Na-dedicate ni Darl Isaac. Very unique name. Darl, as he testified because Darrell dinagan na. So, it was taken from his name as father. DJ Isaac, ket nagmayt di pa nang explain na itay. Ningamin Isaac kakabsat ket bunga iti old age ni Abraham ken ni Sarah. Ket handa expectaran nan kakabsat nga aganak pa ni Sister Brgy. Tabakitan 40 plus nan. I think ano to na 42, 43 around 43. Oo.
Kat baka kadang kakabsat nor arigam kat naganak penang. Kastamot ni Brother Darrell, siyempre, damot taong nan. Ngam naganak karon dati anak, iso nga, kaslang kini, kwa pinanaganan dat Isaac. Kadita i-dedicate ko kakabsat, in-impress ti Apo di mind ko, kunak, kunak. Dating ubing, di ganyo kakabsat discernment nga na spiritual deto, spiritual discernment. Kunak, brad, sister, kunak, dedication. Han nga aksidente nga Isaac ti impanagan nyo. Yes, agpaiso nga Isaac ti impanagan nyo kasi mai-relate yo ka DJ life ni Abraham kini Sarah nga lakay bagat dan inikan pa lang ti Apo. But did you know nga idi ibaga ni Apo Diyos nga agkaanak ni Sarah at nagkatawa ni Sarah? Sarah laughed. Kat kuna ni Apo Diyos kini Abraham, api nga nagkatawa ni bagat mo nga namamating agkaanak. Sana ko na is anything too hard for the Lord. So kung nakadakwada, impanakan ti Apo kada kayo nga dahil anak yung Isaac. Because the Lord gave him not only as a baby but as a message. Mensahen to all your life. Na dahil ting ubing, ipalagip na kada kayo. There's nothing too hard for the Lord. So nga uri anyan to dumteng man nga problema at biyagyo kasawa, insurmountable, needs kanda dumapay, kita nyo tulad to dahil ubing, katalyawin nyo ti Apo ko na yung Lord. This boy reminds us, there is nothing too hard for you. So, nagpintas ka kapsat, nagbaling nga life verse mo yan. Kaya, daytat mang ti wisdom. Amuyo pa yung kapsat, ito i-testify ko kanyayo, handa na ka-join itang arabi eh. Wisdom kapsat life verse. Kuna ni Brother Darrell, ito nalpas ko nga in pray over. Nag-testimony ko na among pastor, blessing kanyak ta Matthew 6:33. Tingnan nyo kapsat, life verse ha. Kuna na, blessing kanyak ta Matthew 6:33. Kasi, sinurot ko kuna na kasi DJ boss ko nga men, hanak maawatan. Nag-off dapat ti Sunday kasi umayat makigimong. So, naibagat mo't king kuwanan nga naisigsigot idin. When ko na, nangamhang kumot makita pastor, nga i-workout na ko na. Nga off ni Brother Darrell, it is Sunday. So, you know what he did? Nag-resign. Katamuyit ko na, agyaman at Matthew 6:33 pastor, sinurot ko nga talaga nga, isot prinsipyo nga nangtid kanyak ti wisdom nga nagdesisyon. You see that? DJ life verse mo isot mangtid king ka ti wisdom nga nagdesisyon in the critical moments of your life. When you are in a crossroad. Kadamoy di ko na, kadamoy dito nagtrabahuan na kakapsad agad adada na COVID, na lockdown ti dadumad ta. Siguro no Jack nag-resign gapo ka DJ Matthew 6:33 nga prinsipyo. Jack lang mo baka sakti may sana COVID, uno na isolate na quarantine, siyempre kakaasi ko madigiti anak ko, kandeti pamilya. So makita yung nga di life verse, isut mang ti wisdom kakabsat. Now think about it. It helps you make the right judgment. Nga han nga jirik nam ti pagpanurayam, han nga jay fear, han nga di jay what ifs, anang arudan no di kat you stand on the principle of the word of God, kat later mo nga makita jay benefit kan blessing, di jay panang surot mo, di jay nga sao iti Apo. So kakabsat, as single career and young adult, do not be carried about by fear. Do not be carried about by people's rumor o anyaman kakabsat ti bagbagay ti tao. At takder ka iti sa uti Apo. Because data ti mangtid king ka ti wisdom. When life calls for it, you respond with the word of God. Isu nga kakabsat, mabalin nga all of us, iraman tayo data Matthew 6:33 nga life verse ti panagbiag tayo kakabsat. And then, ti may ikatlo nga suggestion ko dyan. So, ti muna itay kat audio Bible. May ikadwagat deta, kwa deta, live verse. Upag gayam ti ikwa kada kayo. Ti may ikatlo kabsat, daily bread. Amoy, di kita daily bread, di kita daily devotionals. Babasit ko na tayong adda iti substance na. Diyan pa nang basam di tema ng kakabsat, 2 or 3 words will impart something impress ti Apo keng kay. So nga, di kita devotionals. Ti may kapat, ag-review kayo kadigiti past preachings. No, adda lang ti copy yung kakabsat digiti preaching ni Pastor June way back in 2015 or 16 if I'm not mistaken. Nga nag-conduct tayo di family conference kaya 2 or 3 days nga nagmalmalem nga nagisuro ni Pastor June dir-diretso if you remember that. I know many of you were here during those days. Ag-review kay kadigiti nga lessons kakabsat because isudat mangtud king kat idea kan wisdom, isuro na di panunot mo, no anya itirabang na aramidem. So, listen and meditate on His Word.
established life verses. And then, nag-jump in tayo din number 5 ide, get good counsel. Kakabsat, I think we move into that, right? Pumunta tayo sa number 5, get good counsel. Ti masapol tayo nga counsel, kakabsat, kat dua, ti ipagpakita ti Bible kada tayo. We need the mindset of a godly counselor, and we need the expertise of an expert. So, duwa kakabsat iti may advice ko kanyayo, maipanggap dito, how to have the wisdom, to anyaman ta karir nga ayan yo, anyaman dito business nga adda kada kayo, anyaman di kita agdama nga decisions you can agsik kay the counsel, kakabsat, you will need two inputs. You will need the input, the heart, and mind of a godly counselor. Kasi nagyusan ngamin no ko, DJ pa nangi turong na king ka. Iliklik na ka, DJ, pakaya daywam, tiyapo, paka side trackam, siyempre, yun ang concern niya eh. Isot number 1 nga, pampanunutan na, DJ, pakasit na, DJ, anat na gandan. Welfare, DJ, biyag mo, kan DJ, family, kan digiti anak mo. Siyempre, kaslagan Pastor Jun, godly counsel ti ikwana, ti umuna nga damagan at tagat, panunutom, digiti anak mo, kunanan toking ka. Kuno si kagat agasawa ko magat panunutom no anan to future mo. No planong ti agabroad kat panunutom kastoy-kastoy. So godly, you need the mindset of a godly counselor, and then also you will need the expertise of an expert. Diba? Iso nga kung kuna ka digiti agbasa ti college, agsik kay ti counsel ngamin ka digiti adadjayan. Kas pagarigan mga lakay ti engineering, so go to engineer asidera. Architecture, mabanggay kan Romel, they've been there. So, handaman nga isupay ti expert, but their experiences and expertise will be able to equip. So nga, ni Daniel kakabsat, kan di friends na idi sumrag da di Babylon, which is a picture of the world, the system where we are in, kasi ti biyag tayo kat integrated ti dahi ti nga lubong, they were equipped. Ubing dapay kakabsat, but they were ready. They were ready. The only thing probably that they were not ready to face kasi emotional attachment ti parents. Kasi ubing na nga talaga eh. And for any time, they have not been separated from their parents. So, they only had to face the challenge of emotional detachment from the family. But when it comes to life, in general, prepared da kakabsat kasi equipped da iti ko eh. Equipped da no maipanggap iti government, equip the science, equip the language, the ability to learn language, equip the kakabsat iti art, di ba? Magaling sila. At the same time, saan nga nagkurang digiti parents da iti godly teachings. So that when they went to Babylon, nagpintas DJ stature da kakabsat nga, di may isang part ko mati life dagat equip da iti secular expertise, di may isang part kat equip da iti godliness. So, hand in hand, both. Kasla bilit nagsumbangi ra payak, kakabsat, iso iti nangi lift up kadakwada di gijay. Iso nga, when it comes to godly counsel, iso nga, kung kuna ni Pastor Jun, ti may isang lesson nga na-learn ko kunana, no, paubra ka, ingka ka, DJ professional, o, di namin. Oh, siyempre di pag-ubraan tayo no daduma, they are unbelievers, wala silang godliness, pero they have the expertise. So that's what we are trying to make here as a point. Hingga ka DJ professional, no nga professional ti nagpa-ubraan, siyempre masayang di kwarta, di ba? Agkanuskos na ulong. So odo ti problema am to later on. So mabali mo lang taga ireme-remedyaran, pero awang kas di professional nga isut talaga makaam mo. DJ dapat isupay ti makaisuggest king ka kung ano ba. So DJ kakabsat ayan, and in a multitude of counselor there is safety. Okay, let's move to number 4. Okay, number 4, how to have wisdom. Pakasarakan tayo ti wisdom kakabsat. Eto, dahil di kakabsat ka number 4, kas lang mindset isuna ya. Hanyo man nga malagip siguro kanayon dahil nga punto ng sana may impact sa atin, no? Practice prudence and discernment. Practice prudence and discernment. Whether consciously or subconsciously, drive kayo. Di ba, i-exercise mo dito yung prudence. Idi, kuha kakabsat, idi nabangga kami, way back in 2000,
2004, jak mariro di dyan, 2005. Hindi nadungpar kami, di dayan takwa, nag-aksidente kami di Ilocos Sur. Ti kaso nga na itad ka di tricycle kat reckless imprudence. So kahit nga sawan, simrek nga han na kinita di sinirrit na no makadungpar, no isot madisgrasya. Kasi later on, na amoy namin, nakainom. So wala talaga sa katinuhan ng pag-iisip. Wala siyang proper judgment kasi he was under the influence of wine, no? Nakainom suna. Reckless imprudence. So, consciously or subconsciously, kasapulan kakabsat nga ibagatay ti sarili tayo, I must be cautious. Adalat ta day dapat panagannad tayo nga talaga. That is how to exercise judgment. Nga before anything else kat examine, hindi kami. Nung gumatang ka kumati sapatos, uno bag, uno bado, kat bistra-bistrado may. Diba? Malagip ko ni mama, hindi nung gumatang ti bag kat nakabaybayad. Isa lang bag na nagsimple. Kasi, jay kwarta, ibad budget na. Kat ti pampanunutan na, nung gimatang ti bag, dapat na agad 2-3 years nga na gumatang ti bagan. So, ang tagal niya, kita na aming stitches na, aming zipper na, DJ klase, DJ material, DJ nausar, kan DJ functionality na, no, ada pagikabilan ti pencil case, kada nalagdamot lang, DJ yan ti, ado nga kita na. No, kumatang pantalo, nakita dito, kapsat no, isong ano, kuna ni mama, idigat intatlawag, kuna nagat no, mabalbalin dyan, kahit sumurot, na, dita New India, 2 hours kami, kakabsat, nakabaybayag kam dita. Dua lang nga pantalon, tigatangan na, kasi kita na amin, kasi siyempre, J. Kwarta, that's what you call being cautious. Sigurista ba? Oo. How many things in our life na naikalang tayo, na ikaw tayo nga nagdesisyon, because we have not properly looked well to our ways. Antay unay nga, kinita tayo mat nga nagkurang, DJ ability kan panangkita tayo kakabsat, kadagiti adlang tayo. So, to exercise, to grow in wisdom, it starts with practicing prudence. Dito dapat i-practice tayo nga ganayon. So, in what aspects and area in your life nga mabalin mo nga i-practice dito yung prudence ida? Identify some areas in your life where you are reckless. Ana digiti aspects ti biyag mo nga reckless tayo nga kang kanayon. Kasi hanmot nga aming aspect ti biyag tayo, reckless tayo eh. Dadigiti aspect ti biyag tayo nga siyempre, knowledgeable tayo, nalisto tayo ng desisyon. Dadigiti aspect ti area tayo kapsat nga we don't have too much knowledge, but isugsugal tayo latan, we just move and go into it. So, what areas, what aspects in our lives nga madalas tayo reckless? Alam mo yan. Ako, alam ko kung ano yung aspect sa buhay ko na madalas ako, doon ako reckless. Na hindi ako nag-exercise ng prudence. Hindi ako nag-iisip, kumbaga. Or nag-iisip, pero sige. Di ba? Now, in 1 John chapter 4, verse 1, we have an example. It says, believe not every spirit, but try the spirit. So, hindi tayo easy believism. Di ba? But try the spirits whether they are of God. Amo yung kakapsat. Jak amo no ada apil na pelang kada kayo digiti kwa. Kasi digiti adding tayo kat medyo masyado silang madamdamin. Ha? Digiti adding tayo, digiti da Daniel kada Benjamin. Amen? Digito yung teenagers, masyado silang madamdamin. So, digiti hugot lines, talagang patok na patok sa kanila yung mga yon. 'Di ba? Digiti linya, digiti lines, punchlines. Patok na patok sa kanila. Kaya nalulungkot ako minsan, nagla-like sila ng mga quotes, sinishare pa, tapos magko-comment pa, tapos naisipin, Kristiyano to, bakit niya nilike yun? Bakit niya sinare pa yun? Bakit niya kinomentan pa? Parang iisipin mo, nag-iisip ba yun? Ginamit niya ba yung Christian principles sa kanyang mind? Or dahil nakarelate na lang siya, kaya sige. Kaya sabi ng Bible, believe not every spirit. Diba? That is one of the reasons why, brethren, listen very carefully, kung bakit ako lumitaw sa social media bigla. Hindi naman ako gano'n na wala akong, I didn't want to pursue anything in social media. Kita niyo siguro, bigla akong lumitaw.
may Provy Cadelina official page bigla. Tapos ngayon may usapang discipleship, usapang discipleship, usapang adulting, di ba? Maganda kasi yung page ng usapang discipleship, but usapang adulting. Why? Because nakita ko, bakit walang Baptist na parang sabi na lang natin na siya yung yung parang ganun din sanang position. Awatan niyo ko sa word. Na kahit papaano, dahil Baptist, merong tamang right division of the Bible sa kanyang pagbabasa, biblically sound yung kanyang mga quotes, hindi yung basta madamdamin, something that will get the uy ng mga young people, ano ba? Yung something relatable. So dapat meron sanang Baptist na magbigay naman ng mga ganyan, mga word of God na ganyan. Bigla ako lumitaw ng ganon. Isip-isip ko, sabi ko, pambira, no? Dito yung people till at that kagkaganda nga quotes kada ko. So ako na nga lang yung maglagay ng quotes. Kaya yun, bigla tayong lumitaw. At the same time, we wanted to reach the unbeliever. Pero dito pa lang sa point na to, sinasabihan na tayo, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Philippians 1:9 and 10. Let's read Philippians 1:9 and 10. And this I pray, look at this very carefully, brethren, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Napintas di heart tayo, dedicated tayo agserbi ti Apo. Ngayon dapat, adda tayo ti knowledge and judgment. Han nga gapot adda ti commitment, dedication mo ti ministry, kat umanay day jay zilen kakabsat. Isong tunulunes, listen very carefully, dito isuro ni Pastor John kada tayo got knowledge and judgment. How to make right judgment. Paano natin ilugar ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hanga dito church kat kayang-kaya ti pa nagserbi. Di ba? Hanga DJ, feel mo latat mapanta pulpit, ngayon kalatat na pulpit at preacher. Hana, at dapat ti knowledge and judgment na. Paiso nga daayat mo, at the sincerity, at tari gagay ting agserbi, do all things decently and in order. That is proper judgment and knowledge. So nga, that's what Pastor Jun will do on Monday, starting on Monday. To teach us and orient us, mga kapatid, para, yung ating dedication and love to serve the Lord, properly guided. Kailangan natin yan. 1 Kings 3:9. 1 Kings 3:9. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this, thy so great a people? So, dito pa lang sa simula ng reign and rule ni King Solomon, dito nga sigot tinakita ng kakapsat, I need to, if I'm going to sit as king and rule the whole nation, I need prudence and discernment. So ngayon ang kanyang hiningi sa Panginoon. Kaya every day, the decisions that we face and everything, we need to practice this. There are 3 questions that, basically I could give. Tanungin mo yung sarili mo, is this thing of God? Yan kaagad ang tatanungin mo. Sa Panginoon ba to? Pangalawang tanong, will this lead me closer to a closer walk with Him or will it lead me astray? Dati nga takat, mapasid, gat tiapo, nisut mangya, dayo ganyak tiapo. Di kita barkada nga pakisamsamahan. Paiso, kung natayo gat, relaxation lang, kung kunam, no utubem, DJ nga addang mo, baka isut pa kaya, daywam. Tunugwan, maibuyog kan nga, agin inom, no, ag-curse, ag-saot dakas, kanda dumapay. So, you ask yourself, yes, I need a company, I need friends, but, you have to ask yourself this question. Kasi mo yung kabsat, listen, napaka-faithful natin ngayon, pero nung hantay maalwadan, di friends tayo, kakabsat, bumayak tayo dito church, hindi nga friends, baliwan na, di philosophy tamahin tayo. Whether you like it or not, awa nagigambangan na mauringan. Iso nga, dito church, we are very cautious and careful in admonishing you nga pilyem dagiti pakibarkadaan. Pilyem dagiti ibagbagang nga close friends mo. Kasi no close friend, kung naamong ka talaga nga nauneg, DJ, samahan yun eh. At hindi pwedeng malalim ang samahan na walang agreement. How can two walk together except they be agreed? Tama ba ako?
Kung hindi rin lang business ang reason ng inyong partnership at hindi trabaho ang reason ng inyong partnership, for emotional purposes lang, I think you need to evaluate that. Nangaruna kada kayo nga single career. Kasi kitaem no DJ pa naka-associate mo kat impluwensyaan na kati dakes uno sikat maka-impluwensya kadakwada iti nasayaan. Practice prudence kasi awan na ure kayat mo wisdom no hamo ginardyaan nga talaga dayjay. Hamo mabirukan jay wisdom nga tartari gagayam. May pa nagserbim ti apo jay wisdom mo nga ti Krisya mo mabirukan kasi you are with the wrong company. Amutay mo deta in the book of Proverbs, di ba? So, sa bali nga usapan, kung ang partnership business, job, assignment, project, gagangay deta nga dati attachments kan relationship kakabsat established ngam no DJ ibagbagatay nga close friends tayo. Kat siyempre whether we like it or not, how can two walk together except they be agreed? May reason kung bakit kayo close. Tama ba ako? Si bibiyag kayo ba yung kakabsat? Oh, may reason kung bakit kayo close. Kung hindi job-related yan, kung hindi business-related, it is probably sentimental related. And if you as a Christian, you are sincere, you're honest, you want to know heavenly wisdom, godly wisdom, you need to consider this. Watch the company of people nga pakikadkadoam kasi hamo mabalin nga kung ano nga ta Bible, kat blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. Do you know what that means? Because of his attachment to the word of God, it separated him from these people. Gapo ka DJ, attachment tayo to word of God, hindi natin namamalayan nasa-separate na tayo sa mga tao na hindi dapat natin kinakasama. His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. Kaya napakaganda mga kapatid na itong ating single career and young adult fellowship, meron tayong ganito. Diba? Kaya imbes na sa mga unbelievers pa tayo makipag-agreement ng sentiments at doon tayo magkaroon ng established na mga friendship, outside sa relationship ng business o job, dapat ang mundo mo, church. Kunak nga rod kada brother Darrell kini ko itay ni Sister Presi. Irwam yu deti anak yu Brad, nga deti church dapat tilubong na. Kasi no ham mo irwam nga deti ubing mo, ti church tilubong na. Sabalin to nga lubong ti agbalin na church na. Di nga min, sabalin to nga lubong ti enti gimong nan. Sabalin to nga lubong ti ayan ti company kan crowd kan congregation nan kan pakigimungan nga lubong na ta hamot ngamin nga di church ti nakairmaman na iso nga kada tayo kakabsat nga kwa ububing pay ti anak na kan dagay nga plan-plano nga kaanak. Please i-take you deti nga advice kan counsel. Irwam tayo kan isanay tayo di anak tayo nga deti church dapat ti lubong da. No yad agayom ti bagim iti church, hamo masarakan ti godly wisdom kapsat. No, you cannot find godly wisdom outside the church. Deti church iti inted ti apo nga paki-equipam kunana nga rod ket, diba? And he gave some apostles, prophets, evangelists, pastors for the perfecting of the saints. So hangka ma-perfect, no iya dayom ti bagim yan ti church. Iso nga kita nyo, digiti kakabsat ti Australia kat uri adayuda, di pa nangya si dagdat bagbagi da ti church at gigrow kay mo lang Gretchen. Amen? Ni Nielsen, kita? Gigrow da kakabsat at di pa nakiikwada ti live stream, maya si dagti bagbagi da iti trabaho ti Apo. Malayo man, pero malapit din dahil sa live stream. So, iyan, whether, amoy kabsat, if you look at it, may sanga pa kaya day, wanti ado nga Kristiyano, kat hana na alwadan day jay, pinili na kakabsat nga naging close friends na. Hana datos no ti friendship kati ko na akong business related career kasi gagangay deta. Ngam no awan day jay nga ba kat it's just something emotional attachment kakabsat kat be not unequally yoked with unbelievers. Be not unequally yoked with unbelievers. Dapat iti attachment mo deti church lat kakabsat, deti ministry, dagiti kakabsat ti Apo.
dagiti papastor, dagiti adipon na, dagiti matured people ti church. So nga, hanyo ipalubos nga tumaod king ka, DJ Rick na nga, you start to become rebellious, kat kuna, yan dayong ti bagimon kakabsat yan ti church. Kat di kita mo't unbelievers, ti agbalin na gimong mo, hamutan nga deti kagimongan iti apo, ti agbalin nga crowd kan company. So, will this lead me closer to a closer walk with Him, or will this lead me astray? O, nakita yung kabsat? Numot di kita partners tayo ti trabaho, ti job, colleagues tayo ti trabaho, agsilaw tayo kakabsat. Siyempre, kasapulan na makita da ni Kristo kada tayo. Given deta, na mababalin nga ikatan deta nga, ay saan? Inaktrabaho ng awang kasarsarita, hindi naman pwede yon, di ba? No kung ma-teacher ka, inakagubra di eskwela nga awang kasarsarita ka ko teacher ko, uri sinong unbeliever awang kasarsarita. Di uray pa yung estudyante, di mabali nagisurat at unbeliever mo, di kita estudyante. So, no work-related, given yan. Sabaling ibang usapan, ibang usapin pagdating yan sa trabaho. Pero outside the work, and you find your world in the unbelievers rather than ti kagimungan, that's a different story. Be not unequally yoked together with unbelievers. Okay? And then, you might want to ask the question, what is the motive behind this? Diba? No aramidot dito, anat motibo. Ana iti kayat ko nga makita nga pagturungan na dito yung abanad. Where is this leading up to? O, diba? Pagturungan na nga taanan to, pagpatinggaan na iso nga, before you jump into any commitment, dito tinalern ko kan Pastor John, do not make hasty commitments because they jive, dim amuno anan to pagturturungan na pagbambanagan. And experienced people can guide us dito sa point na ito na may bagada nung anat pagturungan, pagbanagan, nagiti paspasama kan sitwasyon ti panagbiag. Where is this leading up to? Pagturungan na nga ta dito. Diba? So, digiti kakabsat, simple nga banbanag ng as a Christian, ti ngamin context ti subject matter tayo kat godly wisdom. So, I'm giving to you this, tapnon ti kastagat ta, ma-exercise tayo ti prudence, discernment, o digiti, I hope nga nakarelate kayo, lalo DJ point, sa ti friendship, kasi detat may isa, uri kada kay nga young people nga hampay nga single career, college kada high school no dakay man diday tatag dingdingag. Ipangag yo DJ bagbagak kada kayo. Ububing kay pa, siyempre agresibo, atat na atat, 'di ba? Kaya't mo mapadasa namin, kaslawan pa nakariknam iti bambanog ka namin. Pero no lumagay kat basit, ala siya kan ko ibag nga nakayak ng siyempre medyo katingaan dito biyag ko na eh. No 70 ito ti apo kanya kat 35 bucks so diba Conrad adakta katingaan ng Brad kat halfway dito yan no kuma biyahet Manila kat Oasis na Union dito ayang kutan so adu digiti mabalin nga masarita kada kayo nga bambanag may panggap ka dito so find your world in the church mga kapatid. Hanyo nga malaksid jay trabaho, that is one world, isang mundo yang trabaho mo sa tahanan, but next to it, find your world in the church. Find your world in the church. Okay? So we have here brothers and sisters, baka pagsisinaranay tayo, ayan kakapsat. Sisinaranay tayo, ag kikinararag, hanga kikinnagat, hanga pipinerdi, no digat ag ginayat, pipinapiksa, pipinabara, gin-encourage. So, i-adapt tayo ti bagbagi tayo kakabsat kadeting fellowship group kasi no ipalpalubos ti Apo kahit umayto ti Apo after 35 years 35 years tayo agkaskas tila ta kakabsat amen deta no adamat iti may sapay ko mga kabsat diti nga establishan tayo kat meron tayong tulungan hindi lang samahan na friendship kundi tulungan kasla ko madeto yun aya ni Brother Roldan Brad adaga dita yan ta water station ipakita man praise God DJ pakita man de water station ni Brother Roldan. Ayan. Yan. Oh, di ba? Praise God, Brad. Naka-ready te kuha mo na yan. The DJ, fire extinguisher. Nagitay galon mo. Datayo ito, Bacarra, kakabsat. Tsaka mo na mabalin at dumanong pasukin. May na members dito. Isulat pangalan tayo, ti Danuman, kakabsat. Okay ba yon? So pangalan tayo, ti Danuman, ni Brother Roldanan. Di ka,
members pa lang ng HBBC kakabsat, ma-maintain ti arik na eh. Ma-maintain na DJ trabaho, DJ business na. So, hindi lang may samahan, kundi may tulungan tayo. Dito kakabsat, i-adapt tayo basit DJ nga mindset. Amok nga kwa, no, palubos ti apo. At long way pa, dito biyahin tayo. Ngam na pimpinastek, biyahe no, kakadwa tayo, aya kakabsat. Amen? So kung naglugan tayo, may isang basket nag-trip to Jerusalem tayo, kumagat nakaragragsak tayo, kumaamin na aya kakabsat. Ha? Dati kumaamin. Well, sa Bali, joy tayo no kakabsat ti apot kakadwang nagbibiyahe nga talaga sa Bali. So nga, dayta ko makakabsat ti makita tayo amin, kaya tingunakon, kayat mo ti wisdom. So, pilyem, dagiti pakikadwaam nga gegayem mo. Okay? Number 6, ni may relate pan deto yan. Walk with the wise. No, kahit mo sumirib. Be around people who are wise. Ti sapulan yung kabsat talo. No wise ti pagsasaritaan. Alay, kabil mo deto. Talo. Wise, intelligent, sensible. Dijay. At kami, di gini tao nga nalaing nga na sensible ti decision na. Di ba? So, dapat you're around people who are wise, nasirib, nalaing, intelligent, sensible. Dijay no agsao, nagdesisyon, it makes sense. Una ya. No panunutom, di decision na kat, una ya, gusto mo tagpaiso, dijay nga banag. O, di ba? Katamuyo kakabsat, deti talo, adami kang pastor John. Ala, sino tag-object? Ha? No tag-object, dito katay mo, Daniel. Ngam, ala, kakabsat, pera biro deto, deti wise, intelligent, sensible. Ala, adagang pastor John deto, hindi ngamin? Di tayo kabsat. Wise. Kasi makita yung mat. Adot puro nga buok na, di kat wise. Amen? Intelligent. So, nalaing. Kabsat, kay so, foresight na kat ko, nagadayot makita na kakabsat. Datayo kat, dapat makita tayo the future, ngem, adayo, di makita. Ada makita na nga, di tayo makita. The third eye na, kumbaga, kakabsat. Consensible, no, panunutom di, decision na kat amirism to, huwag mo tagpaiso. To di, decision na siga. Yun ang sensible. Hanga di, emotion lang nga, nadala lang tayo sa emotion, o nadala lang tayo sa kantsaw, o nadala lang tayo sa panahon, kundi nagdesisyon ka no utubom ng gusto mo. Talagang pinanunot na dahil nga dinesisyonan na. So, walk with the wise. The Bible says in Proverbs 13:20, ito, Proverbs 13:20, sabi ng Bible, a company of fools shall be destroyed. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Dahil kakabsat. So, number 7, let me just give to you briefly. Malpas tayo, number 7. Be mindful of your divine calling. Hammo iwalwalin, ito nakaayabang, ngakas Kristiyano. Praise the Lord. Makaparagsak di kita popos yung group chat nga soul winning result. Nga aramidin yung kadi kita co-teachers, di kita kakadwa ti trabaho, businesses and everything. Kakabsat. Oo, ni Apo Yesu Cristo, di that you're about ti daga. Kaya di jeti imbagana, I must be about my Father's business. He did not procrastinate. Talagang inaramid na. Kat you know what? Diligence has great rewards. No nagagat tayo, kadeti nangayaban, ti Apo kada tayo. Future rewards, iti sagrapon tayo kakabsat. Okay, number 8, last. Ibatik lang dito, number 8 kada kayo. Incline your mind to foresee and prepare for the future. Laging, ito yung frame ng mind mo. Dito dapat ikanayon nga frame ti panunot mo. Future-oriented tayo dapat. Future-oriented lagi. Go to the art daw is laggard ko na. Incline your mind to foresee. So, nung tugtugo kag pampanunot, ti pampanunutem, di masakbayan lang ta, di future. Di ko na ni Apostol Pablo, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So, thank God, that fellowship tayo nga single career and young adult because of this inclination kakabsat nga, if I do not do this now, kasanuntong digiti nga kakabsat ni sudan tot sumarunon, kadigiti agda mga generation ng adults in the church. So, the Lord gave us the wisdom, the guidance to come up with this fellowship. Tapnon,
Deti situation tayo, hanlang nga matulungan na tayo kadagiti agda mga sangsangun tayo, i-prepare na tayo pa iti future nga ministry ti HBBC. So foresight, okay? And prepare for the future. Kaya digiti an anak tayo, di ba? O kasano to ti masangwanan da. So wisdom dayjay. Ti tao nga kanay makita yung absat ito i-post mo to. Wise people are intuitively foresightful and farsighted. Ayan. Wise people are intuitive. Ang kasang ti intuitive. Nung kita digiti successful nga tao, ti intuition da, adayot makita da ngamin. Ti jak malipatan kan Pastor John kakabsat. Idi kapigpigsaan na. Atahan una na pigsaitan. Idi kapigsaan na. Aglalo idi paubra ta pasukin, gapurat mission. Adut times kakabsat nga agmulmulang ilang isuna. There are times nga kasarsaritak no ka, hano sumungsungbat. Siyempre, mainis ka, di ba? Bira. Parang hindi niya pinapakinggan ng gayam kakabsat. No once nga nagtugaw kat nagmulmulinglingan at pampanunutan di future. So, they nga pa nang exercise na, listen very carefully, sinanay na ti panunot na nga farsighted kan foresightful. Iso nga itanog desisyon, naglaka nga makita na kakabsat iti prospect. It's easy for him now kasi doon niya sinanay yung isip niya. So sanayin pala natin, i-incline, yun ang ibig kong sabihin. Sanayin natin ang ating mga isip to always be farsighted, to always have a foresight of the future, to always project. Tapnon, umapay kada tayo, matraining tayo magbaling nga naaliptak nga kanayon. So nga, kang kahit example no ko ide, kung kuna ni Pastor John, no po ubrat Lunes, Sabado pa lang naka-order ti materialesan. Kadjay ka kaalisto na ya. Oh, digiti da dumag po ubrat at sala agrukod pelat Lunes ti bigat. Sanon to pa isurat ti materiales, ag-order the whole morning ni inubrana, may deliver to digiti materiales ti malam ti Lunes, di kat nagmalam, walang nangyari. Samantalang pwede mo naman na palang ginawa ng Sabado. So, inunaan nan digiti sitwasyon. Naunaan nan digiti sitwasyon. So, hindi naman sa maging worried tayo, pero as the Lord will show us some things towards our future, ikanatay ti apo kumati foresight nga makita tayo kat itapelang may saganaan tayo. Mabalin tayo nga i-prepare. Kat adong aspect dito kakabsat nga issue, finances, di ba? Mabalin nga point na dagat financial aspect, mabalin nga family, you know, noon yaman digiti banag nga ipakita ti apo kada tayo. But data kakabsat, isanay mo kanayon nga the future, where is this leading up to? Kaya kasi ti apo, dinawat ko mat ti apo ko nak Lord, naglaing ni Papa kung kunak idi, apay nga nakalaliptak ti panunot na, apay nga makita na kadyak makita, di ti pagkakwak idi, so dinawdawat ko ti apo. Kasi ti apo, makita kat adamot 5% na kanya akong kakabsat, 5% pe lang. DJ nga kinaaliptak di panunot na. Kaya kunak Lord, sige sanayin ko pa nang sanayin yung sarili ko hanggang sa mag-level up ako. Ginggana nga DJ wisdom nga daking kwa nakit double portion ko mati ti apo kanyak. Di ba kabsat? Hanyo kayat nga double portion ti apo kanyak nga di wisdom ni Pastor John kasi taktakal to iti HBBC ngam iti pinasturan na ni palubos ti apo. So dapat double portion met. Ayan, DJ wisdom nga ito ti apo. So nga I hope nga dito nga lesson kakabsat, han man nga malagip tayo nga ta amin, ngayon adada puntos nga kimpet, kat kunang, ayat mayat tayo dyan. So, I will start to work on it, kahit malaking bagay sa atin lahat. Okay? So, wisdom, to God be the glory.